Machiegni wachako kod kaunti ma Homa Bay kama wayudo obila sub county ma Suba South e kaunti ma Homa Bay timo nonro wi tho mar jago moro ma jagni 27 mane oyud ka onegi kendo ringre otwe gi tole yien moro e gweng ma ora olemo Luala sub location e kaunti no ma Homa Bay. Jago no mabendo yanga nyinge kaka Jekonia Dede Otila e chichni ne onegi Otieno Manyoro kod jogo mabende poko yang malongo mane bange ne otweyo ringre ne e yien moro e bungu. Kalure kod komanda mar obila sub county Suba South Caxton Ndunda, ringre jagono ne oyudo kinyi makauno kod achiel kuom jogwenga makono mabende bange no chwalo report ne jalup ruoth ma aluorano. Ndunda wacho ni poko yang malungo gimadine kel nek makamano ka koro nonro sechak tim mar yudo achijego. Ringre ne noter e karkano ringre jomotho ma St. Camillus Mochari. From the assistant chief of Ruala sublocation. Akasema kuna mtu ameonekana akiwa kwa kabuzitu mahali akiwa amefungwa kwa miti, amefungiwa kwa miti kamba iko around the chest pamoja na mikono na kufunganishwa hapo akiwa amekufa. Hiyo sasa nikatuma officers wakaenda wakapata mtu anaitwa Jekonia Dede Otila 27 years old. Alikuwa amefungwa na kamba tu kwa miti na amekufa na hapo na some injuries all over the body. Sasa wakaanza investigation nyingi. Anaiba wa huyo mtu ndiye alienda akaripoti kwa chief akasema usiku walisikia some noise just nearby the bush. Wakachukuana hiyo family mbali wakaenda huko kuangalia. Kuenda sasa wakapata 26 amekufa na amefungwa kwa miti. Tumeanza uchunguzi wetu tunaendelea. Sasa mwili umetolewa ukapelekwa St. Camillus Mochari, uchunguzi ukiendelea.